جان با دندان شکستن چهارمغز کاری ناز نیست. سیر دندانهایت میپرد، درمان میشود. اوه معلمه میآید. معلمه میآید. سلام بچه ها. سلام معلمه جان. سلام معلمه جان. سلام لولا جان. خوب برنامه رو آغاز کردید به من؟ نه شما را انتظار بودیم. پس بیایید با تماشابینان سلام گوییم. سلام تماشابینان دوست رویکی ما. اینک باز هم برنامه وقت خوانش در مهمانی شماست. سلام بچه ها. سلام بچه ها. خوش میبینم که اینجا چهارمغز. این چهارمغز رو کی چیده آورد؟ عزیز. خوب عزیز جان، این چهارمغز رو برای چی آوردی؟ معلمه جان، عزیز خواست که چهارمغز را با دندانش شکند. من عزیز رو نماندم. آفرین لولا جان. عزیز جان، تو میدونی که چهارمغز رو با دندان شکستن ممکن نیست. نه تنها چهارمغز رو بلکه میوه های خشک دانگی رو به مانند بادام، پیستا، چهارمغز هیچگاه نباید که با دندان شکنی. بله. برای این مخصوص اسباب آهنینی است. آخر معلمه جان چی کار کنم که من چهارمغز رو دوست میدارم. برابر دیدنم خودم رو داشته نمیتوانم. میخوام تستر بخورم. عزیز جان، من میدونم که تو چهارمغز رو دوست میداری. من هم دوست میدارم. لولا جان هم دوست میدارم. بله. و تماشابینان عزیز ما نیز خوردن چهارمغز رو خیلی دوست میدارن. و مخصوص برای این اسباب آهنینی است. چه خیل؟ آنه همین اسباب در روی میز گذاشته شده بود. برای چی تو این اسباب رو نگرفتی و با دندان هایت خواستی که چهارمغز رو شکنی؟ آخر من ندیدم. سراسیمه بودم. برای همین هیچگاه سراسیمه شدن ممکن نیست. این اسباب مخصوص است. این رو میگیری، چهارمغز رو انا با اینجا میگذاری. کنی میبینی لولا جان؟ میبینم معلمه جان. آفرین. انا این طور میگذاریم چهارمغز رو، بعد میشکنیم. واه. واه. انا دیدی عزیز جان؟ بله. این میوه سنگ بر این پوستش سخت چخیل در زمین رویده ثبت شده میوه میدهد. من هم حیرانم. انا اگر خواهید که به همین سوال هایتون جواب گیرید، بیایید کتاب نوبتی رو میخونیم. بیایید کتاب میخونیم. بچه های عزیز، اگر شما آماده باشید پس به خواندن کتاب شروع میکنیم. کتاب امروزه ما نام دارد چهارمغزک. چهارمغزک. بله. چهارمغزک. مؤلف این کتاب اسکندر اسلامیان. آماده باشید پس سر میکنیم. آماده. بود نبود یک چهارمغزک بود. چهارمغزکی نالان و غیلان و حیران بود. نالان از آن سبب که از درخت افتیده بود. غیلان از آن سبب که گردک بود. حیران از آن سبب که کجا رفتن و چیکار کردنش را نمیدانست. اصل قصه چنین بود. چهارمغزک اول در شاخی از همه بلند یک درخت عظیم بود. خرسند و خندان بود. یک روز زاغ آمد و در شاخه درخت نشست. چهارمغزک را دید و چشمانش را علا کرد و گفت: قر قر قر. چهارمغزکی خوش رو بوده است. میگیرم و میبرم و میخورم. قر. زاغ چهارمغزک را نول زد. نول زد که چهارمغزک به زمین افتید. به زمین افتید و حیران شد چون که زمین را بار اول میدید. چهارمغزک، چهارمغزک، گفت زمین.
куҷо меравӣ? чӣ кор мекунӣ? Чормағзак ҷавоб дод: ман аз зоғак тарсидаму афтидам. акнун намедонам чӣ кор кунам, куҷо равам. шояд ту ба ман ёрӣ медиҳӣ. Замин гуфт: ман заминам, бисёр бузургам, ба ҳама ёрӣ медиҳам, ба ту ҳам. даро, ба зери хоки ман пинҳон шав. Чормағзак ба зери хоки замин даромад, аз зоғ пинҳон шуд. як рӯз истод, 2 рӯзу 3 рӯз истод. баъд пурсид: замин, акнун чӣ кор кунам? ҳамин хел пинҳон шуда истам? албатта не, ҷавоб дод замин. ту бояд хоб равӣ то омадани баҳору фасли наврӯз хоб рав. баъд ман туро бедор мекунам ва он тарафи корро маслиҳат мекунем. Чормағзак хуб гуфту чашмакони зебояшро пӯшид. вайро хоб бурд. хобакаш ширину бароҳат буд. вай ҳатто нафаҳмид ки тирамоҳ рафтаасту зимистон омадааст. зимистон ҳам рафтаасту фасли нозанини баҳор фаро расидааст. як вақт Чормағзак аз хандаю суруди бачаҳо бедор шуд. баҳор омад, баҳори лолазор омад, мегуфт як писарак. фасли наврӯз омаду олам гулистон мешавад, мегуфт як духтарак. Чормағзак хавотир шуда пурсид: шумо кистед? чаро чунин мегӯед? ба саволи Чормағзак замин ҷавоб дод: инҳо бачаҳоянд. баҳор омад, онҳо аз омадани баҳор шодӣ мекунанд. гули сияҳгӯшт чида аз омадани баҳор мужда мерасонанд. замин инро гуфту фармуд: ту ҳам акнун берун шав. ман чӣ хел берун шавам? пурсид Чормағзак. маро ту ба берун барор. маро бубахш. узр пурсид замин. фаромӯш кардам ки барои берун шудани ту танҳо зури ман намерасад. дигаронро бояд ба ёрӣ даъват кунам. даъват кун, зудтар даъват кун, хоҳиш кард Чормағзак. ман ҳам дар баҳор шодию хурсандӣ кардан мехоҳам. хуб шудааст, гуфт замин. замин инро гуфту ба шамолак муроҷиат кард. шамолак! як Чормағзак буд. зоғак онро бурданӣ шуд. Чормағзак аз шоха афтид. ман пинҳон кардам. акнун ту ба доди Чормағзак бирас. хуб шудааст, розӣ шуд шамолак. замин ба шамолак раҳмат гуфт. шамолак шуввоззанон ба сари кӯҳи осмонбӯс рафт. кӯҳи осмонбӯс, гуфт вай, як Чормағзак буд. онро зоғ бурданӣ шуд. Чормағзак аз шоха афтид. замин ӯро пинҳон кард. камтар абри сиёҳ бифирист. хуб шудааст, розӣ шуд кӯҳи осмонбӯс ва абри сиёҳ фиристод. шамолак ба кӯҳи осмонбӯс раҳмат гуфт. абри сиёҳ рӯи осмонро фаро гирифт. он гоҳ шамолак ба абри сиёҳ муроҷиат кард. абри сиёҳ, як Чормағзак буд. зоғак онро бурданӣ шуд. Чормағзак аз шоха афтид. замин ӯро пинҳон кард. кӯҳи осмонбӯс туро фиристод ки борон биборӣ.
камтар борон бифирист, замин нарм шаваду чормағзак неш зада берун барояд. хуб шудааст, розӣ шуд абри сиёҳ ва ҳамоно борон фиристод. шамолак ба абри сиёҳам раҳмат гуфт. борони реза борид, замин нарм шуд, чормағзак неш зад, аз хок берун шуд ва ҳайрон ҳайрон ба гирду атроф нигоҳ кард. шамолак ба борон раҳмат гуфт. он гоҳ шамолак ба офтобаки хандонрӯ муроҷиат кард. офтобаки хандонрӯ, офтобаки хандонрӯ, гуфт вай. як чормағзак буд, зоғак онро бурданӣ шуд. чормағзак аз шоха афтид, замин ӯро пинҳон кард. кӯҳи осмонбӯс абри сиёҳ фиристод. абри сиёҳ борон рехт. борон заминро нарм кард. акнун навбати ту. камтар гармӣ бидеҳ ки чормағзак сабзида болотар барояд. хуб шудааст, розӣ шуд офтоб ва ҳамон замон табассум карду гармӣ дод. шамолак ба офтобаки хандонрӯ раҳмат гуфт. чормағзак шодикунон аз хок се ваҷаб болотар сабзиду ниҳолак шуд. ин лаҳза аз наздаш бобои деҳқон гузаро шуд. чормағзакро дида боз истод, хам шуду бо диққат нигоҳ кард. ин ниҳолаки чормағзакро кӣ шинонда бошад? гуфт худ ба худ. шамолак ҷавоб дод. як чормағзак буд, зоғак онро бурданӣ шуд. чормағзак аз шоха афтид, замин ӯро пинҳон кард. кӯҳи осмонбӯс абри сиёҳ фиристод. абри сиёҳ борон рехт. замин нарм шуд. чормағзак сабзиду ниҳолак шуд. акнун навбати ту. бобои деҳқон гуфт. раҳмат ба замин ки чормағзакро пинҳон кардааст. раҳмат ба кӯҳи осмонбӯс ки абри сиёҳ фиристодааст. раҳмат ба абри сиёҳ ки борон рехтааст. раҳмат ба борон ки заминро нарм кардааст. раҳмат ба офтобаки хандонрӯ ки ҳама ҷоро гарм кардааст. акнун навбати ман. бобои деҳқон ниҳоли чормағзакро бурда дар боғаш шинонд. андак пору овард, бехашро нарм кард, сатил гирифта об рехт. чормағзак ба зудӣ як дарахти азим шуд, ҳосил дод. ҳосилаш бисьёр шуд. бобои деҳқон ҳам худаш хӯрд, ҳам ба аҳли деҳа дод. боқимондаашро ба бозор бурд. қариб фаромӯш кунем. аз он ҳосил ба зоғак низ чанд дона расид. зоғак чормағз гирифта хӯрду бурд. ҳатто дар чанд ҷой зери хок пинҳон кард. соли оянда ҳам ниҳолҳои чормағз рӯид. аммо зоғак намедонист. бачаҳои азиз, ин буд маълумоте дар бораи чормағзаке ки азизҷон онро хӯрдан мехост. умедворам ки китоби навбатӣ ба шумо писанд омад. бале, ба ман писанд омад. хеле афсонаи шавқовар. бале, зоғча ҳам мисли ман чормағзро дӯст медоштааст. бале, мисли ту зоғча ҳам чормағзро хеле дӯст медоштааст. хуш, бачаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои барномаи мо ҷудо шуда ба поён мерасад. аммо китобҳои бисёре дар пешанд ки бояд онҳоро дар барномаҳои дигар якҷоя хонем.
خیر، تا برنامه وقت خوانش دیگر. نگفته نمانم، دندانهای خود را احتیاط کنید. خیر.